Asiam zir ho turin karon le ta ama sa in thir tu te in zawa in chibai ka bu ka cheu voina hian in hei kan ma tumdang ngai tua chuan kan episode ma sa te ngai tua chuan in kan ei siam na bol lo te po hi aron in chop nem do wa voina he chuan in mizo cuisine mizo dish karon siam don lo wa Italian food Cacciatore tia arsa siam dan chi khatania he kan muang hian in a bol lo te po hi lakhom harsa ni chuang lo ni kan rama om vek kan rama lakhom thei vek ania namdang ei turte namdang chote han siam thin mai la heng kan siam ho re po hi kan rama lakhom mai thei turang chi kha karon thang sam thina tin kan episode ma salama te po kan lo thira ka ate khanin mizo cuisine mizo ei lein ti ho sanga tur khanin ei tur sang sang kan lo siam to ani kha kan la siam chhozel turate po ngai la maro chui namdang enge namdang in an ya enge an bol lo te enge danglam na ti te po kan hriat ve poi mo wangin veina hianin Italian food chi khat kan siam le dona chu uluk dawin lo thiri la heng kan ma kan bol lo man tur heng wine te kan mang doi ni veina chuanin non alcoholic ania tuna kan man turi red wine ania chu veina he kan ei tur he arsa kan siam na tur hianin karon mang dona tin tel pa ngai kan mang do lo ni veina chuanin hei extra virgin olive oil kan mang dona olive oil a hisele memeya hemi ei tur hemi cuisine hemi recipe hianin a cho ni hei chu chuwang chuanin nakina in lo siam ve don ni pon heng kan bol lo nakina kan la mu tur zong zong te poi bazara oma tin bazara om lo te po hi heng departmental store te po la khom thei vek ani ti kha lo shele masaila a thome chuan kan ei tur kan siam tak tak ma hianin eng ei siam na bol ho nge kan man don ti in thir ho masaila a thome kan ei siam na bol ho tu te chu heng te hi ni hei tomato ni arong hi apoi mai ma sen tha min tha kha poi mo chuan helai kan mushroom te tin hei kan purun var in purun sen te heta hian pepper sang sang hring te sen te eng te kan ma le turom ve vek to chuan hei chi le thing marcha ania chuan hei kan ar pum hian kan siam don lowa abop le amal ti hi kan siam anga chuan hei kan olive oil extra virgin olive oil ania chuan sei tang khanin wine kan mang tel dona hei red wine ania hei non alcoholic kan tia rui thei lo ni ya poi moi me hei hemi recipe a hianin chu kan mang tel dona chuan tuna chuanin kan ei siam te kan lo tran chho don ne nama saberatan kan arsa hi amal ti le abop ti kan mang do kan ti kha om ti te po kan mang thei thawa amaro chu veina tan bik chuanin veina tan bik chuanin amal le abop ti kan mang do ni chuan eting tian amal hi tikan he ka hian hei ein zum na lai oma arun khatian kan her anga huron chuak ta chuan kan kat don ni heta ol sam te na lak chuak thea nia chutiam pokina le lampang hi kan ti lenga a thau kan mang don lo helai ve li chu poi mo vak lo helai hi hei oyster kan ti lai nia sa tui lai nia helai hen oma thengkat kan amin kan la hriat lo te pon ni me the a kat chi sang sang oma chuan ta hian in zom na lai omani in zom na lai hian tian aru tian kan khoyanga ti kan aru kulanga in zom na lai taka hian tian kan zei do ni kan ol sam te in kan sang thea hei abop ti nia hei amal ti kha nia thai kan ti kha nia chuan bok in heram pang po hi tian hei tian kan tapanga in zom na lai kha tian kan khoi fu the ni kan
khan ol sam te in ain zon na lai ha kan la chuak nga ka khan ol sam te in kan la sang ta chuan này chỉ đó thing hoạt cha black pepper khan ya chuan này thyme kan ne a kan thyme hi tlem te kan tel do ni kan kang sek do ni arong ti moi turin tiang bokin helam pang poi kan marcha te chỉ te khan olive oil tlem te kan tel a chuan skin side down kan tia hei a vun lampang hi kian color kan pe doni kan kang min ron lawa tian kina kan le tanga kan la chuak nga ta hian kan thai ho ti kan kang le nga teng khan in braising method kan thong don ni tuk nga kanar sa chu tiang kalan kang mek ta kan ngai thak ta han kan kang min don lawa tuna hen apoi mo chu kanar sai kan arong kha moi tak kan nei ti phot don ni ti kan le lenga chuan nakina aso sa kan kang le don tho kan min tak tak tur chu chuan hei kan thlai ho kan mushroom te kan pepper ho te kan purun te po hi nakina kan kang le sek nga teng khanin kan la kan polvek tur an dia china ha kan muwa hei kan chopping board te po hi kan thak don ni hei a shi ta hi sa kan khoina khania chempo dang kan hmang don ni thì khán này nuôi hiện nay nó xịt đang ở lô mà chú thải chặt na còn măng à sa há còn lâu để tăng à rong po môi em mẹ cần tăng nhà sang để tích mà thì nước lại cần thải sau khi cần lâu chân à hey kan muang hian kan chopping board hei kan ar sakoi na khania hei kan da thari don ni kan chem len hian in ta hian in kan thai ho kan lo chan lenga ama sabera tan kan pepper ho hi kan siam tam don lo ni kan in Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn size po diyan so tek don suan kan mushroom po hi alien dam lek kan du do na kan achan ve a to takin tek do pop do ni để tôi thích thực hiện đấy là anh ngồi cần căng lệ thôi nè nó cần arsa ini cần là suộc đi mà nó cần thải thôi cần nấu thạc thôi nè purun bari chu na kida kan thak nga
heng kan pepper te này kan kang đậu sắc mà ayan chỉ kan là ting mặt ra chuan kan tomato hi chu he kan hmuh nge la kila grinder ah kan her som dawn ni a tui tur khanin kan her som anga sauce kan lo siam ran dona tuna chuan kan purun var te ni kan thak dawn ni hei hunter style chicken an yangin kan thai te kan han no shim shimi ka han kat do bor nia chuan heta hian olive oil kan tel lenga olive oil chuan kan purun var nia red wine yan kan sauce hi a to pa chi le thing marcha chu kan ar to kan ni kan tel do ni chuan hei kan chawpal lenga tian kan uk min dawn ni ta hianin tui kan luma kan tui lum hi kan du chuan chicken stock te pawh man theia vegetable stock para chu tui lum pa ngai tlem kan tela kan aloin ai lu min nan kan chuan ya kan lo min dawn ni Voina kan zir ho Italian dish tikhat chicken cacciatore chu alo min do nai to ai kan up meka na tang rei lo te hianin min anga chuan hei kan ei siam na bol lo kan lo mu tak te khala khom har sa lo tak tak te ni hloma kan bazar ate departmental store ate po kan mu mai thei kan lei mai thei te ni hloma tin ar sa te tin a recipe shim shim po hi chen ka chuan in wine a po hanin white wine te pon hmanga ni red wine hmang lo hanin white wine ten hmanga tin
vegetable sa thai ho an chop dan te tiang khanin ai nang lo na sa ni chỉ sang sang trên cả chuan in tle mà xin đâu lekin trên cả chuan in kan tomato te bo ha hersom lo khanin an chan si na tiang khanin a recipe hi kan herbs man chen te bo han rosemary te pon manga trên cả chuan in oregano te pon mang chuang lo wa halai te kha na kina kan source mun sang sang ra kan en pon ai nang do lo ni apoi mo chu cooking technique te han braising method kan manga braising kan ti chuan in episode masala mate po kan lo soi to tiang khanin kanar sa kan kang phata di khan nuwa khan kan aso sa kan kang le kha tiang kha braising method kan ti chun ya cooking technique hi achi sang sang oma ming te po asan ang bokin a technique steaming te tiang khanin deep frying shallow frying poaching kan ti te kha tiang khanin na omani chuan chuanin ACM hi zirtura tam ani ti kha kan han soi lang tel ni selang tin zirtura tam ngai to chuanin basics bul thut kan thiam ro chuanin ol sam thungon ya chuwang chuanin bul thuta kan chian hi apoi mo thei angin mang chang ang te pon kan episode ma salama te bo khanin then chu kan soi thina tiang khanin arem chan dan ang zelin kan soi chho zel tura te po ngai la chuan hei kan sa po anar sa poi min don nai to tu na hianin minute som thum vel kan chuang to minute som dang kan chuang lenga kan lo la chuang nga chuan he chicken cassia tore chu ei thei na lom do na an lo minta al nge lo kan check lunga al vak lawa chỉ tlem kan tel velanga aso sa khan ni chi han chỉ kan lo la lawa yan con chụp cái này đâu này tiền cái thằng chụp bằng cho cái đấy xin đâu này cái mushroom lại khan ya sauce thế tiếng khan hay capsicum bell pepper thì tên ta cho nó sai mình chả đấy em hắn chỉ nào mình chả khóc nữa cô tiền sauce hay là ta đi la ấy xin đâu này wine red wine flavor thế tiếng khan sạp của mình chả tiếng khan đầu tiên về là tan mất sớm là lắm nè xe show cái này là hôm nào cái mình lại treo đồ nè